инак мо дар марзи варзишгоҳе истодем ки дар ин ҷо маҳз дастаи арраёни қатар бозиҳои хонагии худро мегузаронад ва аҳмад бин али стадиум аст ки ҳанӯз соли хеле барвақт сохта шуда соли 2003 ва баъдан соли 2015 аз нав барои ҷоми ҷаҳон бозсозӣ шуд. Агар 21 000 одам мебурд, нишастгоҳ дошт, ҳоло бошад 45 032 ҷои нишаст дорад. ҳоло футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар назди ман ҳастанд ва тавре мебинед онҳо омода мешаванд ки дар вохӯрии 8-1 ниҳоӣ бо дастаи мунтахаби Имороти Муттаҳидаи Араб ки яке аз дастаҳои пурқуввати Осиё аст мубориза баранд. Ман намедонам то кадом дараҷа мо инҷо бозиамон соз мегирад, аммо футболбозони мо бо рӯҳияи баланд ба майдон омаданд ва агар як лаҳза таваҷҷӯҳ кунед мебинед ҳама шӯхӣ ҳам мекунанд, механданд ва дар ҳайати даста ҳам ҳоло дар бораи тағйироташ ман чизе намедонам, аммо инҷо футболбозони мо бубинед Рустам Соиров дар назди мо аст ва хеле хуб механдад ва омода аст ки ба майдон ояд ва голҳои пай дар пай розанад. ба ҳар нав аз он ки ман гуфтам ки бо шумо бо мухлисони Тоҷикистон дар назди он гурӯҳи ҳунарие ки инҷо ба забони тоҷикӣ шеър мехонданд суханкунӣ ва эфири зинда бароем натавонистем ба он хотир ки аллакай вақт анҷом ёфта буд ва ҳама ба ҷойҳои нишасти худ рафтанд. хуб мо ҳам тавре гуфтам ба ҷое хоҳем рафт ки онҷо мухлисони Тоҷикистон ҳастанд ва бо парчами Тоҷикистон пай дар пай ҳоло бибинед парчамафшонӣ мекунанд ва дар назди мо ҳам инҷо барои варзишгоҳ ҳам як нав як чӣ гӯем шоу барнома эҷод мешавад, аммо варзишгоҳ то он лаҳзаҳое ки бозӣ шурӯъ мешавад холӣ аст. ин қадар зиёд мухлисон нестанд, вале мегӯянд ки инҷо мухлисони дастаи мунтахаби Иморот бештар хоҳанд буд. чӣ мегузарад, чӣ намегузарад, мо дӯстони гиромӣ дар ин баробар бо шумо баъди бозӣ боз вомехӯрем ва дар ин бора ҳикоят мекунем. сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Петр Шегер дар ин вохӯрӣ Рустам Соировро ба майдон наоварда ба ҷои ӯ Шаҳром Самиевро баровард ва дар натиҷа Шаҳром як бозии зебоӣ ҳам нишон дод. фишор дар майдон аз ҷониби дастаи мунтахаби Тоҷикистон хеле зиёд буд ва мо тавонистем дастаи Имороти Муттаҳидаро маҷбур кунем ки дар хати дифоъ нишинад. ниҳоят дар дақиқаи 30 ба Ваҳдат Ҳанонов муяссар шуд ки як голи зебоиро ба самар расонад ва дастаи мунтахаби Тоҷикистонро ба сатҳи пеш барорад. қисми аввали вохӯрӣ бо ҳамин натиҷа ба поён расид. ҳоло боз як ҳолати хубе ҳаст барои футболбозони мо. туп аз назди дарвоза мегузарад, аммо касе ба он намерасад. яъне ин гуна ҳолатҳо дар бозии имрӯза хеле зиёд буданд, аммо футболбозони дастаи Имороти Муттаҳидаи Араб ҳам гоҳ-гоҳе ба ҳуҷум мегузаштанд ва маҳз маҳорати олии Рустам буд ки дарвозаи моро аз гол эмин нигоҳ медошт. бубинед пай дар пай ин ҳолат чӣ гуна паси сар мешавад ва рафт мегардад. بازی خیلی خوب جریان دارد. ما امروز با همراه برادرانم از شهر دبی به اینجا از مملکت دبی به اینجا سفربر شدیم. برای تیم منتخب عالی کشور یک دست گیری‌ها کردیم و تا آخر بازی میکنیم. گل بزنیم ان شاء الله یک دو گل دیگه میزنیم. دو گل دیگه بازی خیلی خوب شده است. بازی خیلی خوب جریان دارد. همه در دست ما است. ان شاء الله ما در یک چهارفینال بازی میکنیم. шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро рафт, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол. дар қисми дуюм ҳам футболбозони мо имконияти гол задан доштанд. мо имкониятҳоро истифода набурдем. се имкониятро танҳо Алишер Ҷалилов аз даст дод.
15 دقیقه پیش از انجام وخوری ما روزنامه‌نگاران را به اینجا دعوت میکنند تا مصاحبه خود را انجام دهیم. به اینجا آمدیم و انتظار شدیم همون 7 دقیقه که علاوه شد، ولی چی میگوید که همگی 2.5 دقیقه دیگر مونده بود که به دروازه دسته منتخب تاجیکستان توپ برابری را زدند و همه امید و آرمان‌های ما را شکستند. اما دو قسم علاوگی 15 دقیقه‌ای هست. ما چگونه بازی میکنیم؟ میتوانیم که با پیروزی نوع شویم، انتظار بشویم. Shukurov has held his nerve for Tajikistan. The dream run for the debutants continues onwards. Elation for the whole team who could hardly watch that. آفرین قهرمانان تاجیک، آفرین صد آفرین. ما که در اینجا در تهخانه ایستادیم، ببینید این همه مبروکگویی ها را ما از عرب های همکسب ما بگیریم. تشکر به اینها هم، اما تشکر به همه فوتبال بازان که در این روز شادی نهایت زیاد را به ما دادند. ما میتوانیم به فینال نرویم. جناب شگرد، با شما غلبه مبارک. شما 2 دقیقه وقت دارید که به مردم تاجیکستان همچون قهرمان سخن گویید. چی گفتنی بودید؟ البته امروز مردم تاجیکستان قهرمان است. امروز این فوتبال بازانی که در میدان بودند اینها قهرمانند. ما امشب تا روز در اینجا این پیروزی را جشن میگیریم. در حقیقت فوتبال بازان ما همه آن کار را کردند که از دستشان می آمد. من خیلی شاد هستم که ما در این وخوری غلبه کردیم. ما که در صف پیش بودیم ولی همه را از دست دادیم و از نو غلبه کردیم. ولی چنین است، این کار مربیگی است، این فوتبال است. همه چیز رو پیشگویی کردن و دیدن ممکن نیست، ولی من باوری داشتم که در اینجا غلبه میکنیم. اکنون ما تا ماه فوریه در قطر هستیم. بازی‌های دیگر رو اکنون پیگیری میکنیم. برای ما فرق ندارد که عراق است یا اردن، در بازی نوبتی همین گونه آماده میشویم. رحمت تاجیکستان باپش، تاجیکستان باپش، تاجیکستان باپش، باپش.